Krumzere SKTV and Group Putra Nokchari Raz NONGTHOMBAM. Welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present, and future of Manipur. Manipur da popular government, elected government, reinstate to reinstall to bagi. Wapam si for the last many months and handak chahi haugalak pasidra amuka hena yamna kanna ngang na badu makhalgi issue amakhangni subject amakhangni kari ngani hamatam da February gi tang tarahum du sidadi magi President rules ki chahi amagi mapung phargani chahi mapung phaba taragadi magi sangdopagi technicality se kitang lubna mar moiraga masi mamang sida lenga se reinstall tarokatra hawi ohum dune du khara amana MLA khara na reinstall si 26 January gi mamang da targani hawi ohum aruga MLA khara mana thu na hekta tarokpa yabagi thajab je leitre keno da masi center to loina leigrabni na center na decide tarokada uni leadership ki issue leite leadership sik ama hekta khalak pada koini yargani haiduna MLA mayam na Delhi di atho busu lei paramatuna any si leadership wana leader un khalak matam da pumna mangna support tawuni hawi wapum si clear ore madai dura chamam naba thoninga leiti hawi wapum na chingba kurai assembly gi MLA na phongdo pui wapum pon pham pauche na masi cover tawri habtare aduna yam athu matam na sengpui wapum rete last moment da karida haidi ngasai gi chahi ama mapung phadri PR mapung phadri gi mamang se da semjala kadra otherwise thaja ba kitang name bagi wapum se phongdo re habtare manamaduna khara mana yamna positive oi ba tang kun taruki republic de mamang sida lengak si sama khadra khara mana samoidra habagi samak pataraga su last moment da tarukadra aduga February thaja holak taraga de February tang amana ta first week ta di second week ta PR se loiga da first week ta di amukka hanna magi momentum se wangkhalak pi yai habagi wakhum na simo myam lari however koi parliament ki budget session su laliba January ki tang kun ga nipan da ki hauraga February ki tang taraga humdoi kogi president rule na chahi ama mapung phaba numit asi phauba sida ahan ba tangka ki budget session ngi mifamni kariguma Manipur da lenga se reinstall to bang hamok to targati kogi constitutional amendment na chingba introduce torga Manipur da makhata na PR se sangtrakata habagi nunang ba mayam se le aduna reinstallation ge buzz ama adu ngangale je reinstall torga reinstall togda togdore kam gan togdona habagi wahang ma buzz torle se kyam koina mase buzz torga legite ge habagi wahang doni ngangaga legite ge ngana re legite ge habagi wahni hariba issue si matang se da khana nei no si SKTV के स्टूडियो लेंसन लाइब्रेरी से हम तदा पॉलिटिकल एनालिस्ट ओजा लेहौताबम शरचंद्र ने ओजा शरचंद्र बतराम नोकचरी वेलकम टू द शो अप्रिशिएट योर जॉइनिंग also joining us वायल काति पाउचे की एडिटर ओजा हेमंतकुमार निंगोमनी ओजा निंगोमबा बतराम नोकचरी वेलकम टू द शो अप्रिशिएट योर जॉइनिंग टू एंड also joining us धनमजो यूनिवर्सिटी की पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आरामबम नोनी ने ओजा नोनी बतराम नोकचरी वेलकम टू द शो अप्रिशिएट योर जॉइनिंग टू आहान बसी आई ओजा सरतगी दुम ओपन तौजगे ओजा सरचंद्र हुजिक लेरिबा सिचुएशन असिदा कोइरा ngangnare re haba tare adu ikoi koidana January gi tang trom dusari yam chauba development mayam dei gre tare January tang trom doida Guwahati da kogi su na convince to wadu mifam pa su group na convince to mifam pam thoi mifam do da 5 point resolution sulawi resolution mayam du gi manung da maru na resolution primarily harisi mako union territory gi political settlement du hujik leriba tarai thoi suma Manipur legislative assembly gi matam chegi March ki tang March tha si pogi mamang sida pi ga dabani habi ohumni aduga karigumba lenga se moi popular government support tawgani kam kan kari condition da karigumba ano uba lakadru ba lenga aduna makoi gi political demand sipo support tawgani habagi ai ba commitment pi taragadi makoi lenga se mada support tawgani adu danatana hairi ba makoi gi support tawgani hairi wahum dusu within that tenure habadi tarani thoi suba Manipur legislative assembly gi matam loidringe gi manung sida masi execute tawgadabani haba condition se ya taragadi ekoi lenga se mada support tawgani habi wahum su hairi ba numisi disin lawi hairi ba numisi samakta da कोई MLA मंगा कुकी जो गिमरती MLA मंगा नसु कोई लेंगा सेम बसिरा सपोर्ट तो मकोई मिफम बातों पनी MLA मंगा रे सरुग याबंग हम गिरे हरे मंगा ना रिजॉल्व तो रे लेंगा सेम बसिरा सपोर्ट तो वायन आल्सो मकोगी पॉलिटिकल डिमांड्स दसु सपोर्ट तो अनि मग सपोर्ट तो है मसी ही नि तो मोय समानी कमाई सपोर्ट तो नु ज्ञान ताते अदु सपोर्ट तो रे हाइवे हम लाया अदुगा हारिबा मंगा गी डिसीजन तो मीटिंग या हो तो मंगा नसु मखाता ना मसु एक्सेप्ट तो बहाने यारे अते टेक्निकली तरा मंगना हारिबा लेंगा सेम बर सपोर्ट तो बसिदा याबगी वाफम से लेरे however rider amde le rider makogi political demand and hariba same day 13 January 2026 se hi sigi masida mokogi chief of army staff lebak sigi army chief general upendrana chahi ge annual press conference o matam da madu da phondo ki wafam se Manipur da peace se yamna remarkably peaceful ore hale Manipur da koi duran kap mai pana paktopang am giba tongan ba koi gi festival sing sangai festival yauna siroileli festival yauna pangthopang am giba and also September thada mamang chegi September thada su extend to gibsna mar moerga masina stability gi
keno se oire stable oiba lamdamam oire habi wafum simo mayam phondo khre and september ki tang 3 hundu prime minister manipur la me december ki tang 3 ma thoi tarani thoi mamang chehida akoi gi president of the country sulame aduna hairiba mayam singa si yenga lenga seming bagi apa mesi center laire bara aduna sigi reinstallation ki bus reinstallation ki mayam ngangnari wafum se kyam koina sathagi ke de hawum kamai thambia wai ki ahmada general na haiba dumadi flatly madudi mabu due respect tawjai adu magi calculation du lale okay aduna maduda mana hoji shanti holakna kholakna si tawre adu to dagi kana mana praman khudam khala pibado madu mana table da oraiba poni madu kalamtana lawroi ani subada hoji ki government ama semning bagi center gi apam leire habse masi library tabra hana question ji aina kunjaba tardi hoji leire lawe okay maramdi constitution gi oiba magi breakdown to kanu pot ama leibali na madu makoi constitution je kuna normally mandugi manungda chali bani aduga hojik lady bisu suspended animation na hebse bari sarkar ma semna bagi rum ma pil lebani na ai guma mamuli amna no habe yaro eba ai na phanayam na semning drasu phanayam na madugi chief minister oi do pamje drasu mantri ora kadum su pam drasu mla sing saklu si drasu ai na no habe yaro eba ko madudi pura ko gi samna har yam phajada ba kalak eng thiba mane ba ko aduna sarkar ma sembagi khudong chabal leibani na madugi manungda sarkar ma government achina apa ma leirabadi semak pada madudai koina no haiba yaroi madu positive step ne logane ba aduga lakadru pot amana mo congress na pami ba pochina mani praja har ke koina miyam haiba sida miyam se sarkar semning bagi miyam lei semning da ba miyam lei ko pyar thamning ba miyam lei ale khalal chaina dala sum tawlaga hayeng vota kaida khudong chaba longna na ba na ka tawba candidate ko intending candidate mayam ju legani madu mayam sigi tongan malina miyam ni chap manana sarkar si semning e ga na haibal simadi media da khangde makang de hairoi damni malamdi semning ba mi lei samna hada puritu ba darji mana sarkar si yam na semning ba lei malamdi kaino hai matam da mangon da tu gi ba akoi galaban gi wasak bagi court singdo madu kariguma sarkar se semradi paisa se pidana handokna mangmu chu leba madi khulam yam lebiani maramdi hogi ba thaina tamutana pauna bazar la yam chawba akoi pritubam akoi tailoring am leba ko matamde multi wasaka do sing ba loina ko che tuiba adu madudi de khona kala wasaka de ge se pritubam da hanga kan multi wasaka do mi do khangge ba mado ai kala farm ni hencham tailoring house ne ba matamdugi ko pauna bazar kwai dagi manti punama ki ko tubam ne ba ko handuk te ba ko to manti wasak bang yaw do ko to handuk to ba ko na mu ma na yo le ba ta kanuna okay aduna chigum ba ache aduna hori gen di kwai di seng ba di ko tura ba kanai ko lo du khanga di soi khanga do ni ma du khanga ba ne te yam adu gum ba du batam ga chana jamin tong de na okay aduga puri tu ba si su wasak ba khuding ki kot ba khan hom chu le ba ali panji ga yeng la kot ba chu kari oi de ge ga se adu gum cha amat na thorak ta mina ai masi darji da hangdri khangaroi na khanga aina chung yeng ma tamda newspaper la kaida mapan phongi ba se masi gi thuda hoi sarkar se soidala semba ya bagi rum jida semba se haijada na asai gi phajari potu pija matam da ko sa ma thau coffee am thau coffee du thakba hitraga di mathan mangja du di khangdre central government ki di pura determination laire masi da hoji chingari ba poti kaino hai matam da ngasai gi raja takpi di ba ko gi condition khara piri se pre condition ji masi hayeng moina sarkar se semba tawmatamda kari thorakadage kamai tawdage haidumade koi courses tawdaba yaroi aduga masi haidna aina mukhanya aidi dharma gi aduga jati gi kanglup ki sarkar sembada adu yawai yawde manti thungde maitei pangan gi ama yawde yade adu yawde yade ali kuki gi yawde adom chachade afaba mi matik chaba bubangam ga dobi polum du pubangam ga doba magi burden do madu pubangam ga do mi natana ubasungam moido mi du malti hakila le magani malti esdi kendra nate leipakini aduna mane da kuki na yaw do binate kuki yaw da sarkar semba yaro e chu leite tawdadi haiba bjp gi leiba ko gi mla tare to kuki jo ana moina haiba do ai hiding drabali adu haiba kuki jo gi tare to madu madi bjp gi leiba sarkar lo sema tamna moina no haiba tali moje party dei ta thokpa natraga disciplinary action lauba kari lo de party lepta ga dawni adu government amma to matam moina manti yaw da bi manti je zero chapa kaim kai de
ai mo ta di adu moi hoji yawning na ko turam ka khangde moi ahung bi leire hai ko adu som na kan le ki be ge mu phom ngam da ba adu anyway whether san adu hoji ki new development ma ka hai jage ai kau ding da ngasi hana ki chief minister Sri Biren Delhi da chakre party ki president Sarda su chatle hai re yes party ki oba wa phamla magi president khandok khandin anuba president lama ha pagi center ki lai re anubam ai ki BJP ki state president ki su problem lai ko matam hem ki adu ki yawol ngala Sarda la chali se na ta na Biren ne ke ne chala kanda ma si Biren chi hoji hoji se aina taje matam da race si ma si horen bandung yogo dong di khangdi ko sien badi man hoji fast ta na chele hale tai ba aina taje bani ko subject to correction amana MLA singchina hoji tawri sida mot amat ta mana de wa se saita burton am ngang na parba hair ga idi man su khangde do olam bai ai olam de ai ma si pawam ta leite na hai ko mana speaker oi di ban nu pa du na madu hai bada kai do wi khangdi na man amrom da kan speaker ni na madu mado opal di mi wang la hai ba ngam da su yai manung ni khangaga amana muk su sindro si ai sum yem ga tai na Biren na maga si mau sari tinara ba tam da su sindro la ngang se Biren le dum lo ba Biren la ngang se sindro dum yana ba chap ba la ba se da su sindro na klai de oi da ge khang de to de pun ma ki congress na ma la sandok pani ko ne pa ngang ni to ri myam se ai na kale kali no le mai sibu ma si mantri ga ha poi do la la han le ke no ko sida alagi som da ke ba na kan na oi ne kai da su sindro ki portfolio ga to mangon da loin pi do la ga na i sum phagi oi khal le ba ko mo ni hai pe chu ma thak chu hai pe chau chang ba ka do ma nai aduna su sindro na hai ri na chung ga adu ke ba na hai pe na chung ga kar mai to ge da mun ma si loin tham ka na moi pai hai ba ne chu lo ra si ko nungai na na ta ka mi na ta ba khara ai ko mi na ta ba kang hojik Biren la i ba se chali ba se a thale na me maram di ke noi da ai ko gi kano da ko gi kano ngarangi economics times ta karian pi ge matam da ai ko gi Biren ga kano ga se ai ko speaker gi tim ani se game ani se yang kan na tawna ri ba poch nei da Biren na hojik mangin thana chali ko andna sarkar ni soidala semani tawdabu mana hari ba ko January 26 ka to di haide aduga nahan chu tang tara mai ko gi kano da kali kano sabado Sankranti Makar Sankranti Sankranti gi da tawni ga do Sankranti da to moina haiba tarik so tarik kuntalu hogi mamang da gan haide adu su haide February gi hoji ke ali ba time aloi ba se si mamang se sida soina tawani ha ba ma hari ji amna senior kano ni masak tak thok dana ba tak da ba haibani na hoji Biren sali sida kali laka da gi sima yengsi aduga taseng na Biren soina oigani oiroi na te hoji foreigner oiba mana resto lai haiba bhaudi adu bhaudi na si bhaudi sang se pet adu mana hai adu mana khande okay hoji ki wenadi Manipur gi miam na yengisi kanana bu leader oige habaduna tabida leader to winning version to bulenga lakadori ibrahim yohum dunikeno that we have been talking about reinstallation of the government for the last many months hanjan ngana lerba issue am khangni aduna we never changed the topic we never changed the issue for the last 2.8 months sahi ani 2.8 years sahi ani ka thanipan habadi punna tha kontra ga ni thoi asida koina khanari basi only Manipur crisis and its different dimensions and different aspects in duni so we have never changed the post we have never changed the issue akogi issue de constantly sum ready to sigi issue sigi ton ba aspects into miam da khangan ma mathok ta ha bagi wakalon da we are discussing we are not confusing the audience we are not changing the issue from one to another aduna ai ojahmata lakchani je ojahmata hujik nahan tang trom do kisda ama yam interesting oi bam su kogi MHA gi advisor north east advisor of the AK Mishra su Imphal laga chojam bud kai desa laga kogi tongan civil society organization ke mayam unabagi wafum na chingbusu lei have tara to lenga action basira support tongna ba makoi gisu ye tanabagumba instruction pibagi wafum na chingbusu media report dum phangje he tara tuna tang trom de chari am thokre development mayam lei hare guwahati dam tongan ba ani are koi Manipur man dusu lare adu ka koi ngasagi army chief na phongdo ki wafum sum mayam sing ase loi yengaga adu ka mamang the president lamba adigi prime minister phawba lamba ba adigi hairiba mayam sing asi yengaga adu tangkun gani pandagi amo koi gi parliament session lakadriba sahi suma pung phajalak ba sum mayam sigi condition mayam sing si yang kanda finally reinstallation of the government gi wari se handak ti pung loi lorgani loi basi lenga sem do oi basi hai natraga sangdo ki do oi basi hai tar kamai yeng biza akoina kano ras hom thokna yeng siko okay isam chamba miyam na hainaba pot aba
some chamba miam na haina ba pot si su adum no de adi kari hai mo miam haina je akoi ki irang yang kan thui mi miam hat re natra yum mai miam thai thare adai lanjen ma miam ma lising point lanjen re adai den matam do pr thamde ko right thamde pr di ko na lak ko na moi pandam ma kha thaw ko ne thame ado assembly si dissolve tawti suspended animation yes yai ko miam punama assembly si suspend tawde then adagi dissolve tawde suspension da thambani MLA sing ngali yes natra local area development fund p natra MLA me ang tolok kan MLA hom pugi tolok kan lag manga paro ne sara ko man natra paro ne hom pudi ka tagi yong tolo khakte di la ani ma khaidi webnews anim khai magi tongan ba keno me am yaw da magi tolok wo da mawon da lei ba magi helper amagi adu yaw da gi me yaw kan di magi manga adum yaw yaw ko adu gi mayam du mi hom pu pikal ine amadi lei hi ko ya khai ma pan pikal ine adu di house dissolve tawge na hal targadi adu kadong na piru du adu kadong na pesa piru sum tha sum thamdoi no sin sum thamdoi maram karigino thamam thokta ba pot ma central government na adum thamai haise thami se kaina gadi matang chargadi popular government ama thamge haibase matamdu da BJP gi kenuna mai makuk thongbu singchina ai khalam gane na lawi simlei adagidi atopa mayam haina ba mal mulei haina gala kanda hadaki kanglokki irang sida Manipur si miyam na BJP si kaya pamnade ko pamnade masi gisi akoina aina haibang hakinate kudam maibu akoigi congress na kai duni chingda su kai tambak su kai lok sabha 2024 lok sabha kai ko congress ni ma ka ki BJP karte chumi ko aduna congress na ka ki ba abadi BJP na kaung da basi maram government pai na kaudi na tro ka da basi maram si yang kanda hadaki 2027 gi election sida government ama semok taragadi BJP si digit amada haidar kani he mayam longnay mayam longna bari ko yuana tiko ai gi su ko nam hayage mayam longnay aduna government ama se BJP na 2027 da government ama pai ba yarna bagi tabak miyam gi soiba sentiment nungai triba shawriba waruriba mayam se sigi se men kanana ba kukut pangamna ba thabak khar ta hoba ya na bi khudong cha ba pi ba oina sahi amagi lengak ti lehen bam thoi hai se kanana haine ge da sadharan miyam misam miyam mayam na haine aduna government ma soin semangani sima hai ko then atopa mamu hagi swai dagi BJP gi MLA mayam si pulap amuk chalure kan da ada akhoi ka ta joga mithai haga da ka ha nongmui ani unarure nadra unarure ko unaru kan da adasu hai na moina pau tambani akoina masi media speculation nati hanna government ama semen gani hai bagi thaja ba pire ese sadagi lusin basina pire hai se BJP ka ngona loi hai ko yes adu orgadi oi da pata badi tongdu mande government ama semen bagi magi kanu mayam do di loi lei hai se miyam gi thamoi da loi lei bani na hojik se government ama sema ani hai bai pose thaja ba si lei then yaning da bagi port ama lai ngarangi sagi kanu sita haina bisida akogi honorable MLA ko akogi yaima kurai ko masi yaima susindro el susindro masi akogi mayamgi thabak chu toba aduga tubak chu adu ngangba sumba su dum khara ngangba mi oi tobane masi ko mayamgi afaba ama adu haisu ko ya yamjani mana ngarang male akogi pausi amagi reporter pi amaga wari sanari kanai ko sarkar man hai amadi government ama halakani hai se semakani hai se ma thaja bangam di na man hai ado mugum mayam na thaja di sina kari gino hai ma khoi ne na jeba mu yeng jeba ko okay hojik yam khange mayam bun man khange state asigi law and order gi phim se kamai tawge ko present rule matam ni law and order kamai tawge adagi den ngasagi mayam na haina riba IDP mayam sing mayim na hadan bangam bra natra kuki si nungui kapasi so adum lep khrabra adum lepadra natra adagi national highway hangtok panga mabra loin order du is collapse ni dra yes nang na hangta tong ri je ko nagagi khulam da ireng village mi ke no waiting check thugai to uridna uniform selaga mardo sipai me ama police me ama paramilitary force me army ni khandi mayam lepata ken to kom ti dna loin order collapse ko sumba mayam ama ui sigi marxida amu kwai lu di kuki na
Manipur da government samaning de ko government samang da bagi maram lay moina government samang da maram di kai no kada moi ki taliba demand se hinga dam lay sine ko akhoi gi election bok tongam drabani natra government bok saman bangam drabani kai no kada akhoi gi demand ama lay bidagi haiba pot se moi da di mayak hapa pot amane ko asigi si hojik su lay bani na si lay bani na government ama semba se ngamoi sine ado atopa ma last ma hai se government of India ki mai kai dagi natra kaim ta hire politic jibola moi kaim khang de sin kai dong sem do no so hire te soidana semang ne so kaim khang de kaim pau pirti adu ga den akhoi Manipur government sem do de MLA sing mo khut lektre loi mo khut legra bani sin ko adu moi da kaim pau phorok de hojibo pau phorok de matam de kuirak re dana ha January ji kuirak re ba ko lu dong je thaka am tang aisale dana adu na ai government sem ne je ai ka thajar te hai gle sigmo maram ma am sin ni ko sini oi ba yai ma ga su oi ba oi da ba akhoi gi ai gi haitare na tagana nungda leiba nungda na kari lei sine ko ko ju kitang kumna di study to wom sang lepak sigi constitution na harisi sahi amagi magi peres sibukti PR ko suspended animation si yai amane ko na suspended animation ju sahi ima thamma adu then adu lurka da amuksu house dissolve to ni haragadi PR su mai pakre central government su lenga ko mai pakre ha na tro da haine sinam ta right ngasagi suspended animation sida koi tha taruk ani paire sahi ma paire sahi ma paire ka sida state asigi loin order fem se phagal bangam dre haragadi president rul lenga skai kanari ge kanari ge sini adu orgadi maithi ba ma oidro maithi ba mo oi aduna si organda adu the house ka mai tok tai dissolve to ga ta de dissolve to ge si moi tawni to ya ponte leipak si constitution ama lei constitution ki makha tawdam ni suspended animation le rame adai sahi ama hen ba yadre dissolve to ge ha dissolve to roi matam kha yo ke hai tar ga di kamai tawni ngasagi house ani da ma bill ma puthok patai anu bill ma puthok kani ngasagi adu gi damakta patam saglok chage ha porama adu ai ko gi di 2027 election le rabana sahi ma phadre sahi ma phadra kanda anu ba lengak ama marak sta muk sem na gi damakta tha manga taru sanglok ki matam di lekte aduna hoju option ani khak lei government saman ba ama assembly dissolve to ba ama sini mayam haina sinatra ado masai assembly dissolve to gada ba leiragadi MLA mayam tolopi sinji BJP government singadami mun singum to miyam da miyam gi pasa lan thum mayam ma de ba mahan bagi hairo dro aduna sugumba akubba kangnon khara constitution gi oba podama man hare state of emergency thamde yati salai de dissolve to ga ta state of emergency la hokdo mutro adu law and order film phare haidro moina film phare haidro phare haidro law and order se yadre am hairadi kaino moi odang on sabagi pora malakan da hayeng kano da supreme court jongner kani si matang da aduna government se ai soina semakani haiba port amakak ai ngon thajaba lei sai thamjagi okay government soidna semakani adu conditions mayam am leirabni na center na sembirak pangai ba center gi makha loi leire habagi condition ama natragana lenga example matamja koi support tawgani support tawgi khoi gi condition khara so condition ngai rehtre to Manipur da lenga ti soidna lani handa ki numit kharani ase da reinstallation ge buzz yam thuna silent oigragani but conditions apply zanoni government this semani conditions apply at mine ubiro mai thum aina khanjabadadi khoi government sembasi haujikti sembasi lui natranga lai haiba debate se loishlawa male maramdi megi angan matamdagi security advisor hek lakhiba matamdagi Manipur state ki federal autonomy sida yam chauna central government gi rules mayam se khoi initiatives mayam se yam overriding when a present way aduna adugi matungda amuk Manipur ge state ki elected government se almost mathauzi yamna overlappingly centered khut thinjalak pasi ugraba matungda yam toina center and state ani gi marakta power sharing crisis akoi ugre haitare aduna me security advisor khalakpa matam du gi hauna Manipur gi state government gi laigeda autonomy do compromise tawi haina khoi rit to bi maram adu dagi lak pasin henjalakpa stage adu dani ngasai gi February gi thang 13 mamangi chahida hairiba rajwe khoyam kan khanaraga laiba presidents ki rule asi lakhiba se ado housing amu chahi ama pharak pasida Manipur sina maram oraga yamna chawba India gi constitutional issue ma orakadaba ama lai
Okay. Sangdogasu lai, Sangdoktragasu lai. Karigino haiba matamda 32 MLA plus alliance partners laina. Karigidamukta government si semangam dribano haiba question sila e. Adana aina sa haijariba central government na Manipur state government na lahen ba masung lahen da ba haibase matam kharigi mamang de je koi suspense mo na thriller movie ama dona yengam base hojik ten khambada yeng da su yaren khale karigino haiba matam da ngasi maksu akoi churachanpur romda akoi ki para kano military kano me am changa chu sampadu su tawi kangpok piru su tawi helicopter de para command ko thadar masi ai khoina thoidoko violence thokoi wari di ta de masi ki spectacles the optics and akoi political science the hinary is optics da yeng aga di masi testing the water masi ki is the grounds it water test to ki kano ma yawi like messaging the people who are having arms yam tauranu si chatharasi state government si thamasi haibagi message ama khara hena evidently thambadong towi marambaduna hojikti Manipur da president rule loshalaga elected government ma la ani haibasida labor suspense ado in khambada mang bahore ani shuba maikem da khoni yengba yabasi mamangai matam kharagi mamang dali thakre mamang dati who is going to be the next CM achoba debate am MLA BJP ki manung yam ngangna basi tae man oidoni hojikti man oini gar hairu basi adum bakti hai ningte madudi central lab to ni haiba debate ama mulai adha punamaksi ki nguraga di aikhoi da wafam ani thoi aikhoi ki political powers is center ayam dominate tor chale ani shomatan da BJP ki party is a national party oibnina state ki leadership sing se su thoidona ka hena makhoi autonomy leiba ude haiba si lei punamaksi ki nga sai gi Guwahati da phamba na hangna court toriba latest mi pham ID AK Mishra na la aga mafam sida mi mayam unaba horakpa maybe akoi ki conflict ama thokpa matam da di fatigue ha matam ama sudum lai masi delay tawro dum thokpa poda masoi masi natural process of any kind of tension akoi ki miyoi bagi memory shi yamna sang amorom da chali amorom da yam tieli adan electoral memory da di amorom da yam tieli hin do ekoi karigino hai matam da akoi protest yarom is election is dum yawi bothade Manipur ge electoral kano si performance se koi voting turnout se almost 86% 85% but at the same time Manipur ju kwai de conflicts region of state amasuni hai tare punamak siang rasnga si thambiri reinstallation of budge till when haibase I think it is ending very probably very soon aduga loirasu ultimately I think the center has played so much of power play in the state of Manipur aduna hojik Kukizogi electoral leader oigera suspension operation the yaup oigera ultimately they are very much in sync with the government of India hainai di uzaba haitare haijabati su the yauri su central government ga tonari ba party mani engaged or group mani state government di moreover to e hanabu lai khrabani aduragi su mu BJP gi MLA dissident ori ba BJP kambu su same party to gini so aini yengjabadi haujuji ki levels that the central government is now almost dominating every sphere of our electoral political aspect. Adana housing si phibam si yawhalla banina madu khoi namorom that is saturation point ama yawre masidagi di aina khanbada central government maneuvering towing ba mo torpum I think there will be no such big buzz in that sense adana in conclusion the hining basi sigi round sigi oina rajninga si nainani ba wafam jida khoina uzaba di reinstallation of government is evident karigino haiba matamda ngasai nahakna Guwahati gi da palliba resolution mari muksi akhoi gi UT with legislative assembly time bound political demand mit tawdomni adaidi akhoi popular government support toge haibana chingba hana leramba akhoi ge 13 May I think 13 May 12 May 2020 leramba position do dagi haugraba thakun manga se ka hen honge hana khali I think akoi tension ama wun zama haibje dum matam de hil tawi haibugum baduni aduna masigi move se amorom de popular government ama lehen bahaibasi maiki ani de amna phai karigino haim matam da popular representatives sing si unaraga wahi wari watai tatok tasen tawi khudong chama moida phangani legislative assembly da lakpagi khudong chama phangani miyam na su makhoi apam haibe khudong chama phangani amorom dana
हाइबा आर्म मिलिटेंट्स में आमना मिसक्रेंट्स में आमना मकोई इंटिमिडेशन तौबसिदगी नाथोकनाबगी अपॉर्चुनिटी अमसु फंगनी हाइबा पुनमक्सिना पॉपुलर गवर्नमेंट अमल लैबबुदी अखोइगे मणिपुर स्टेट की इंटीग्रिटी दगी नतन डिग्निटी की दमुतसु दरकार लै अरोइबदा सिदाइना थमजनिंगबो वफम से अखोइगी ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल ओके सिमदी ताहंदनबगी अनोबा लैंगा अमा लाकपदा अरीबा मीसिंगदु खक्तंग ओइना लाक्तबा अरीबा मीसिंगना अनोबा वखलोन अनोबा डिटरमिनेशन अमगा लोनेना क्रिएटिव पॉलिटिकल इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस तवहनिंगी हाइबजे थमसिकी ओके अदुब लेंगाक सेमबगी सेमक याबगी कंडीशन में आमदलोई लेरे सिचुएशन में आमदलोई लेरे लोई होंगे हाना लेरे में आमदलोई होंगे लेरे एंड एवरीथिंग इज नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट मरमदुना याम थुना लेंगाक सी सेमक अनि रीइंस्टॉलेशन की बजंग लेरिबसी मसी सोइदना याम थुना लोइसलगने हैव हम दुनी whereas on the contrary मजागी कांग्रेस के मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट ना ngasi मीडिया रिपोर्ट्स में यावरे मज हाई रिसी लेंगाक अमा से कोगी पीपल की गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट अमा लेबदुदी फै अदुबु सेमक तोदी मांद्रे हैबगी वाफम से पंतोप लोइना मसी डिसॉल्व तोबिरो हजिक लेरिबा केनोसी हाउस से डिसॉल्व तोबिरो अदुगा फ्रेश इलेक्शन पांथोगा फ्रेश मैंडेट अमगी मतुंगिना कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट पोरक्सी हाइबगी वाफम मयाम कन्ना हाइबगी ममीता हैबतारे मधुगी ओनत मधुगी वाफम तो मक्सु कोई एमएलए सुसेंद्र ने सुमक पले कांग्रेस ने पामी से मधुमंगनी अदुगा मखोइना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगनी गायन खंजई हजिक लेरिबा सिचुएशन असिगी एनकेस तोरगा मखोइना कानी खंजे नंबर मोरगा मखोइ डिसॉल्व तोबो पामी हैबगी वाफम सिसु उबनिना हारी बस कांग्रेस ने पामिसना करी मरम किनो हैब तो क्लियर बुदे तुम ओइजबो माली अदन अदुम मयाम दसु कंसीडर तरकतो माल हैब तार सेंटर नसु अदन मणिपुर से तलेगा थमनव की दमता ओजागी मेंग दरी कमाई थंबी कांग्रेस ना हारी बा कोई फ्रेश मैंडेट के वाफम से मसी मदुन हेना फैयने यंगदोरिब्रा नत्रगा हुजिक लेरिबसी मखाताना कंटिन्यू तो ओजानु नेम बुदे हैबिरी ऑल वाइन इन कोई कहता न्यू बॉटल दना तबिदा खितंग अनोबा वाखलों खरा याहोन से है तो हाने के सेम टीम दुनी हलक्तुई से मधु दुना लगा सेमक तुने सो दैट विल बी ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल दे तुम ओइदो रहता रे कमाई थे हाइजर कांग्रेस की तो हान हाइजर को राइट कांग्रेस ना हारी बसी माजी ओपोजिशन की रोल सी मकोई हलदक चिकल तवे बको अदु मी यामजदबगी मोय उपाय लेते कांग्रेस ता गवर्नमेंट सेमु एना कोइन इंजिन बसु गवर्नमेंट सेम गमदौ पा ओइरलोय अदुगा हारी बस सेट सिगा कांग्रेस की मंगा अदुगा तिनदना गवर्नमेंट सेम तारसु मधुन हेन घरी सतबो होगनी सोइदला करी हानी कोलिंग गाने बको अदुना कांग्रेस मोय सन्नदो फै अदुना मोय इंगना लेजरी छिनी अदुना आई कांग्रेस दी दोष लेते अदुगा मोयना हारिबा गसाई वाफम चे इलेक्शन अमा पांथोकनबा पीआरसी रिजॉल्व तो एरगा को इलेक्शन तो वादी कांग्रेस की दी मादुदी राइट स्टेप ने मोय ओइलदी कांग्रेस की ओइना कांग्रेस ने बीजेपी फलबा कैसु खनगे दो नतेबा सासोन जी मोय लोंग पाइनिंग इमनेबा अदुना इलेक्शन तो कैगबा तोगना तोरगदी हजिक लेरिबा फिल्म से कांग्रेस की फिल्म से फगनी है प्लस कांग्रेस का लोइनरबा कांगु फले खाली फबा याय फतब याय मोय वाखंदा दुले अनी अदना आईडी हजिक की सरकार सेमरोय हैना हाइबदुमदी सिचुएशन जिना चेंज में लाइबा पॉलिटिकल चेंज नि मिकु खुदिंगी सेकेंड खुदिंगी को चेंज तो याबनी ना हजिक चेंज में लाकबसिदा सेंट्रल गवर्नमेंट की माइगे द बोल से लेरेबा मोय अपा मखा पोनबनिना मदे कोइ थिंगबा ngमरोय अदना कांग्रेस ना पा हाइबा पोतो कोना चुमप याय चुमदबा याय मदु की साइट में थमजलगे हजिक सेंटर ने लेरिबा पोसिदा सगी याम लुना इबदी मखोइना सरकार से सिम मतम लगी अरीबा हानगी चपी कोई खंगब कामुदो मदुना अनोब सरकार में छमद फरकनी चिमदी आईदी हालदगी तुम हाइजे पंफदी फररोय ngमजुंग अमोय मरमदी पोचाओ मागी बर्डन में पुगदो पोतो मोइन पुबंग ngमदना तो खरबनेबा हौजिक करम हाइन तोना ngमगदंगे हाय मतमदा सेंट्रल गवर्नमेंट ना फुल्ली सगलबा ओके हारिबा फ्रॉम द कोई डिस्टर्ब तोरिबा कांगलुप से मसले बाय एनी मींस मखोइना तौरिबा अरान अचुम तौरि के चुकाइदे अरान में सेरान तुलान लेबाक थुगाइनबा मांगना ताकनबा तौरिबा लंबी थिंगिलदिबा कोका लुमई खरा कापसिनबा मी लौरसु खरा तौसिनबा दगी मिगोंद ओइदा पादबा इतिहास मयाम सेनबिनबा खोतिनबा उत्पात मयाम से मसी चप चाना नखोइदा सपोर्ट तलगा स्टेट गवर्नमेंट से फजना सपोर्ट तौनी मोय अरान मोरदी तुदे कली हाइबा मदुगुम मागी विल पावर लुमा लेरगदी मपागन कलगनी अदुगा अदु पीर बाबुदसु मुक हाइतजना को योंग युबी पीरगा युबी खोपा हितबे भाबते युबी दो चाबा हितगदी खंग्रे को अदुगा अदु यामना चावबा दुदैदा आइना खनबदा हौजिक लेदिबा सेट से अदोम द कया इंटरेस्ट कया लौबा चु मानदे अदुना आइना खंजम मतमदा मखोइ से हारिबा सिदा आइना पामजबदी मोइना गवर्नमेंट से छमल लगे माइ पाकपा फबा गवर्नमेंट हम स्टेट से थमगे हलदी सेंटर की लेदिबा सासोन हौजिक लेदिबा पीआर की मतम से हौजिक नोनी ना हाइबी रेजना आइ साइ उई
ahan bagi keno sida koi kampupi to gi base wainem village gi se sida pela koi gi commando taret se helicopter lagi thori thajal ga muje taret chal nge ba ko madu operation gi ne ba ko ade amana koi gi anti insurgency operation se si pela commando sing na su group se yaule base UKLF cadre sing se masi khara lamhen ma le ne ko ane henglep subdivision gi Churachandpur district se sida su tawre ba ani ne ba ko maduna takpadi eguma khara ure noi lam heladi asagi ekemisna la hai gi bam leidna right akom bida noi lam heladi yaroi ko hai base madu action se ground rule in gadabani na hai gi se khala tawlam ba yare adra yaragadi central government na thamoi sengna anuba telaba matam ji da magi BJP ga su mari le na ba hari base miyam gi su phalabi dongta party gi su phalabi dongta government gi su phalabi dongta makoi na thabak khara mangjau na hoji wasak te gi mamang se government na semne mang na khara para du khara loisin bilama ba polum du khara moina tlakai pu bilama ba adodi mai pa ka ni na jaga di na hoji kamai to ge election la ka do se masi yang ka election ni politics among la ka ne ba hari ba kuki singi khangde ma khangde election le pa matam da ai koi na yam henjil uradi ai koi taseng na harada ai koi gi people na sauba yai khopa yai aduna khara relax to si ga na abu mind je chondharat na sai gi rajbhog charu ramni na ai sakti do madugi da loina mak sin ba ya de khara khak si ko ga na moi se samana ba koi gi sapu um tagi uya kanu da samin na ba kamuni samana na dana am da san mayam jamin nei na nuksina na ai hai phatta ba na ta ba almai to na rajniti to ri ba sason pani sing gi di samana ba magi feelings dei praja na kari to ri ge do adu ga ki wani adu na li hogi ba da kuki gi vote congress na yam phangi do kuki sei ruya de ba matam da vote ai ba sin da to gan bam ne ba strategy na mani adu mai to na ai koi ga no ba government sin la matam da phalam da ba do center na apa ba sai ga ko pibi ra di mai pak pa yai na chaga di ne lakal ba sarkar sin jugo chadra ba adum jugo chadra ba ba tung de ne boy dum pharoi to ni moi gi mi kala kala pa yai adu ne moi chomlam na ne tan khayam di mangali ane ma hai jage okay adu balenga se phajana sembir matung da center na yam chauba manipur gi problem sing mam sing hatar masi gi responsibilities de lobby ba dai ta khara lobby raga mateng pangjan bi targa di lenga si yam smoothly run tor pa yai hu hum dune du madugi mateng pangjan ga dur du su ngasai lenga semina ba yaw ga duri ba music na condition am ngasai thamjakhre julai gi tang tara hum duida haidi makoi da written assurance ama piu makoi gi political demand du sigi tenure manung sida March ki 2027 ki mamang sida makoi gi definitive political solutions si settlement se phangan bi ha bagi condition sima yaw ga khoi support togani ha bagi wafum sima leibani na lenga to sema kan sida amukka hen na charang na bhai gadra lenga si right so there is a condition ama sa hejo condition apply torga sum leibis na mar moiraga anu ba lakde lenga si kam smoothly run tobong ngada ge center na maduda kam seriously deal to ngam godagi have wahang singbo mayam sigal loina na kari gombalenga hojik we have only two options bus mut kina bagi reinstallation ki talk kam kan lenga lakada ge amo halaktore halaro sigi wari se pungle break kedui ni condition ani ni condition number 1 lenga sem madi pungle lekhrani condition number 2 lenga sem da pr action to raba adu se pungle lekhrani hairi ba ani mat kari gombalenga sem adi phare center gi kenogi apa mi matun anytime sem piya hena kura MLA na su pundu piri kura MLA am interesting oi ba ma hairi se kari gomba lenga se sem lakha target mo congress na तालिब डिमांड डिजॉल्व तगोदबनी तालिब डिमांड से मसिन ओइगनी केनो द मोयना तानब डिमांड से प्यार ताली हेक्ता फंगी अरेगी सि डिजॉल्व तो वना डिमांड तो बसु फंगदो माले हैवी ऑफम सिंग सु फंदो हेतारे सो लेंगा सिंग बंगम द तारगदी दैट इज द कांग्रेस व्हिच इज रेस्पोंसिबल कमाई यंग व्यूज ऑपोजिशन ना कदम सु रूलिंग की फानना बदी अदम तौरो अदुगा होजिक यंग नबदा मखोय की डिमांड से सेंटर ने ताबी रिसे कइनो से मते अदु माय क्लेम नि मदु ताबी बगी वा मांग द कसु लेबोते दा ओके लेबोते माय क्लेम नि कनागुम्बा खरा लेरे ना अमरोम द मणिपुर द नते अमरोम द दी लेगा लाक्तर होना बान हाइरी ना हारी सु होय खननिंग आई दी ओय द बदी नते ओके मणिपुर द प्यार थमो जी बीजे कनो ना कांग्रेस ना हाय अदु कांग्रेस ना हाय बदो अदम तौरई नत्रा यस अरे सेंटर सी कांग्रेस ना बता रहे कांग्रेस ना बता ले अरे सेंटर तो दी बीजेपी नी नत्रा सेंटर दी बीजेपी नी यस अदो कदे हंदक किसी नु स्वातो कना मोना जोल तो दरगदी कांग्रेस कनो के समान है पोरम लागतो दे मान ओके कांग्रेस की बीजेपी का समान है मुई कनो दा नु थबक तौरे दो हाय अदु वरगदी मदुना पी इम्पैक्ट कइना कना अदमाने तौरकनो हाय बने नेगेटिव
positive olidna Yes. adune man harise haje kaino hakanda hanasu PR thamad akoina hybrid thamane hairani dissolve to so akoina hybrid thamena mina sokthok kitam khogdam legdo bagi party high command sin the warning torin warning de haya ko maruda haine aduna singapore si akoina adum khangi aduga congress na hojik sum tui frame hek yeng matam da frame si hak do yeng katam da hojik ta the house dissolve to give a have say BJP tari never tongjeroi sim bade akhoi dum khangas ko Yes. khanggadam ni akhoi na aduga sin torga hangdu oga hayeng godor gamen ama semakani den gamen ama sema masing phangani pasan thadra phangani adudi khalunu sene ko maji khudam adum habi ai manipur da akhoi kana akhoi gi nation im gi matam da thoki ko jun 18 thoidna thokanda BJP ke kaki natra manipur se BJP se adum khok charaga adum kya pakna dina leiring matung do smaina mung tuk chalaga di manipur gi miam gi ona tena ba pot ama adum leine ba ko aduga BJP da vote lem da ba MLA miam su yor kani ko mo athopa da party yor kani ba se moi adum khangba adum phai khoi jo adum khangmin ba phai koi hai ji kam chunggi kam langge si yeng phai Okay. silere adu ID government semni lei ko Okay. ID government semni na lei ni Yes. ai samak ti lei kaino har kanda akoi democracy satpa leibak amada koi present rule sina sum leiraga democracy afaba democracy ne kamai haidun democracy si mayam khambirang bani miyam gi kholaw leiba mafam doni Yes. miyam gi kholaw leigada ba assembly duna moina solution thamaga miyam kholaw moina mohot sinya gadro hojik khangedna manipur da suspended animation lei nadra manipur kana nangai mayemgiro governor subsecretary DGP nadra security advisor Advisor. then adagi administrative secretary sing ngai natro administrative secretary da maitai kam yaurge yango ko adurgadi awang ba thakta leiriba mayam sidi manipur gi baramda munna khangba somta nate nadra ana muina lenga pasi akoi ji pele je le khangedna loi khange pele ko loi pele loi order so pele ken tongti muina ko development su ninchi nam to ude nadra kai de yenga kamai to lo sini aduna ina hai IS na nadra bureaucrat officer sing china manipur ran to yaroi yaroi masi like yaw de pot mani like yaw de pot mani e hai musai ni ko asagi file khar satlaga file khar inaraga ama taraga thabak khar tawra masa masu khar tawra kanda akhoi lenga ka masala ya pod lenga ka jodi kaino gai minister MLA mayam singduna miyam gi thamoi miyam da kari faurige kari wakhalon leirige habadugi thamoi duga tinar kanuda ngakpadune natro somna kanda akhoi gi kano IDP mayam na yumda hanjarage hai somna kanda na kari hai ta tawbu yaroi chei jar kani har ku hairei duneba mong chumdar hairei duneba natro adu government oitaragadi akhoi na honor sunu masa khangu natra akhoi jam kan honori bani ai handa badum honori matam kitan khangmi nagi je government hairakane adu piagi de du hairakti ko kan tha kareng na bam yauri hemi aduna ngasagi PR na manipur da solution proxu ngamoi number 1 number 2 atokpa akhoi gi miyam gi kholau se masisu namsan bayaroi democracy sa palibak ni na simple aduna asanga bengal gi election hada ke sahi da tawni natra Yes. kuidre ko manipur gi suyam khanani nangna bani na yam khanani ko maduda BJP gi mangjaba yam leini ba ko sim batang tu yeng je ko BJP se kan ba gamen do pakthok pinyai mi yam leiba pot ama silei sima akhoi ya se aduna kuidaba matam yam koine longna ragum si 20 days ngai rabani amarom da hatar 20 days manung sida gamen ama semak pa yana bagi ingit se mayam sadu sam thangre ko tangpopi district ki kanu da wainem hai mane Wainem village ta. adagi susampur gi na henglep ta aina tama pawladi kanu na khogi UKNA UK ne kuzi non su groups. su group ta yaw da ba kangbu om lei moi ni yam phawri se mapangan jam kale moi di Yes. aduna moi ni warning tawri se MLA sing da maitai gi gamen na ma semba da no yawr ga ti layaroi hai mayim da layaroi noi maitai ong ro hai gum jani da natra ada layaroi khakta na ti ne yung gi mi ham tum na hat kan ha ga lei ne natra adagi den misam mayam amada tam thira ki halli adugum ken badu da India si ason balai bak nati se nasagi gamen ama sem da pangi jel kanu akoi na taw bada yaw hai bado adu utpa adu makhal gi kanu ne na ai operation ne na lowe operation mi pharo supa pharo ko akoi gi war exai ko mani ko pharo ko akoi dharga
lila da to idna oi si a dap ni do si dap ni to ri Okay. se moi asana phul gi then army gi pera gi kangu gi dap ni na mu jo hai ro mang to mi dra Yes. mai te noi lam pa he ga du sai lam bi si da do yam tan sale se khange ko ko lam pa he ga du lam hel ga di noi kan da ti jaro do hari ne si ne ko aduna central government na hojiti manipur da government ama semen ge maning ni semaloi maning ni lo khoi na lo panjabai wani ko lo si mui da di otak ko jing ka biman tap jati manipur da mui na lo BJP na manipur da lo sa na de brane kari lo sa na han bangam ge mui na sa na han bangam de tho ba man tor kani amani khangde tor kani sini ko na dra zagi kano da gi atoba party da gi kari ba mi do BJP da du yawi na dra adum yai ko taseng ba democracy se democracy bu nungsi jaba constitution bu taseng na mathmoi nung da lat po itar ga di madu BJP ga halman na ya ga dra mana kari ba party du bu maga rules am ta yaudana forum zam da phadana adu targa lokthok matam da khoje bawa assembly na kante action lokna leba kari gino si kari ga haro jona sinda anna sa hairo ni ko politics sai basina game amani politics sai kaino politics sai sti masagi kaino nate dharma khetra nate ko dharma gi lan oitar ga di khujayam pair ga malam salaga pingang salaga ada natra ram mandir chapiro right tong ne ko si politics di BJP to politics di congress wai samani ana nang na ning thau oi di sabodi aino oi gani ya de na ya na ba hat kani hat pasida ha hat kani sini sibkena sibu kai rajniti hai sine rajniti hai sine sigi kangon je india da hojik chali aduna ni le sing je aduna akhoi na khange hojik central government na haire BJP gi kano sina MLA sing da haire noi government sembassy yaw aduga then noi na taliba demand moi na kari tali nga sa hani duni ko separate administration natra hai mai te government na sematam da akhoi sawut ke tawudadi 2027 फावगी मनुंगदा पलिनिको 2027 गी मनुंगदा हाबदी मिखल अमा तौदिबदो मिखल ममांग भौद्रा मदा अखोइ से कनो सेपरेट सिस्टम पिगे अदा ऑर्डर दा यूनियन टेरिटरी मा सेमगनी हाबगिने अयाब अमा पिउ सिने नत्रो अदो सोना कंदरी करी हाइग्रे मुइ मसा दा सो हाइ एमिली दा सो हाइरे एमिली सो नि खंगबनी कुकी एमिली दा खंगदी हाइ यारोय मुइ मसा दा हाइग्रे बनी को खुद पाउ तारबनी को खंद्रग सुना याबदो मोइसु याय हाइग्रे नते हाइग्रे को एमिलेशन कौरा हाइग्रे नोइना मणिपुर से सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पियो हबदो छंपी है पिरोय हाइग्रे को हाइग्रे अना बीजेपी न पानबा को और पानदब वान तो न पीआर से सही साम लेगसु मणिपुर ट्राइब से ट्राइरोय हाइरमने रूल सिगी लोग यो पोसु ले माजर की मतंग ले अमले यम नेनबे यम ले को फरे नोइना अखोइना सुम हाइबा तादगदि अखोइ गनो के तिनरगुम सेना मैते जो हाइरादि कमाइ तौनी हा अखोइ गनो के लेमिनरगुम से हाइ तादि कमाइ तौनी पीएसओ पिकना अखोइ मनिंग तंबा लेबा मोइना लेजरगेदि कमाइ तौरकनी मया होरागा इंडिया ना कैदोंगम दोरि खुलाइ थादर तौंगोद्रो असुंदा डोनाल्ड ट्रम्प ना बुलावरो ओने साइनागा माइके येंकादा सुमाइ तौरप याइदना सिगमा मयाम से सी येंकादा अखोइना पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमबदा कुकी ना पंगि येतपा यारोय पंगी ये पे यारो ओके अदुना देन मिनिस्टर अनि फंगबा याय लंग सु yorkani लंग दब सु yorkani राइट अदुना मरम ओरगा गवर्नमेंट अमा सेमबदा आई खुरो याम कन्ना थांगने हाबदि थाजदे ओके गवर्नमेंट अमा सेमदा खुरो याम कन्ना थांगदोक मानदे हाबि हम दुनिया दु बखोगी पॉलिटिकल पार्टी सिंगना मागी लाकतोरिबा जही अमगी मनुंग धागदा 2027 की मार्च था इफ Manipur everything is normal adu itargdi mikhal laktu ni aduna adugi mikhal lakku matamda electoral gi gain amma yam chauna massive victory amma leinu ge tamta political party singna PR pamba natraga lengag lehenba pamba lehendaba pamba adugo hojik lerbe immediate mangda targa riba tha ko chahi tha kontrag ni thoi helaba Manipur ki crisis sina hena important speed aba masigi mari lenaba aspect ni yengde be only political gain khaktang yengaga ko political gi oibo hundon jin tawno badu adugi matam de natre habi hom dunia duna sigi juncture sida every political party opposition the level ero ruling the level ero Manipur first haibudana magi kanu oidong male hata objective oim thopra habi hom dunia do hujikti akoina pair gandadi Manipur se only when we have the administration then only Manipur se koina irang se control to bangam ne habi narrative to loin lebi mo mali uzanoni kamai thambi yamna interesting oi question se akoina han haibi ap se Manipur gi handaki May 3rd tagi ngasi phawda leriba situation se
government of India na khoi gi Manipur da toriba mawong matau policy design myam si it's a bad precedent simai haini ani shubada Manipur da popular government ama lehenba amasuk lehendaba opposition gi reading ga ruling gi reading ga di suman mana ba yaroi ad opposition hairi basisu makoi gi perspective ta gi lale haina nei na basu nuai do mande but it is very natural electoral politics ni na masai gi adu gi kutniti diplomacy do da yenga ga magi party do hena benefit from the moment ngai ba haibasi masagi adum hauna sani adu bu aina khan bada reading si am over reading to basu yaroi do khar lei member of parliament gi election gi design siga legislative election da toba design siga koi Manipur gi history di yang khar khena na dum lai adu dagi se na luri si India gi electoral politics ki system ju understand tawdana ai koi na mathang gi election di anti incumbency factor hekta leirani haina reading tawba yadaba matang su tholok pa yai atopa amada hairgan aini hek toi toi na haijaba small states mayam sida political psychology amaga yam sang na pisin grab masi akhoi gi subconscious level da leiraga su madu election gi matam da mami hek tarakpa khudamoina hairaba matam sida small states mayam si say northeast particularly states mayam si khoi gi grand net economy gi fibam da leiba aduga akhoi gi elector mayam sida akhoi ji center ga state ka sigi political parties mana chalaga ne hena akhoi comfort way na sigi political economy culture ma akhoi gi minds the half crab masi amorom da di abstraction hai di bhamna sagat pada natana reality de jo sigi wafam ji toy thokpa adana akhoi na MLA sing se daily chali nam ni chaiba yam sawba adu Indian political system ge lakhe ba party system gi hongai ba centralizing of party system ge design se masi su yeng da ba yaro da hai tare khudamoina hairab ka se planning commission niti ayo ka hi lakhi ba adai education system da laiba centralization mayam punamak se aduna bu ngasai gi state khara da di NEP je ko implement to banga moy kari gino NEP haiba city new education policy haiba gi whole legislative history is by technicality yang ta di education da law assembly state government su oi country list yawi haibo fam laiba aduna gi hendok ta na Manipur state se da ngasai gi law and order si bhaw da aina sai ahan bat haijaba law and order si bhaw the normal times da central government yam hena khut thinjalak pagi mami laktana as a buffer zone entire controversy si matam badu tholakri ni haitare madugi teksa adun ngasi miyam da khanaragal heuri si ni haitare ada si punamak si yeng re sai bad precedent haina haibadugumna ngasai gi lainga ama lehen basi tangai fadana housing mathau tare basi gi maram ama natranga laingak si leheloge haigan if BJP has so much of guts or the government of India has so much of confidence adri new mandate of fresh talk ye khoi yeksine haibagi film da lakadra haibadu di ngasai gi raniti gi diplomatic gi mathematical calculation du madudi uta da ba madana phibam si yausalaga di fatigue ure almost valley di amna hena akoi normalcy lai si kari kino haiga di khulai paiba na ha me am gi kano di engagement ngam gi ba aduga valley da maruina hujik charang nari sin ngasai gi ITPs me question sida yam kanna tawi aduga ching da leiba displaced me am IDP me am dusu mukoi charang na dabadi nati adu mukoi gi voice si evidently namjila thambagi MLA faw the warning p da na nayum di tan thokani adai di hat pa bau di awkhalaba matam sida di IDP normal civilian sing mayum bau da kairaba mayam tu di kayam yam intimidated feel tarangani yam na nuai gi dressing asai in a bad precedent haibadi ga sai gi rule of law chat pa leipa amada democratic constitution leiba leipa amada ngasai gi fundamental rights basic mayam sida is the compromise tor ko da madugi cushion nai da madugi ngalo se yam thuna pirakta da ngasi bau tham gi base masina ai koi popular government gi necessities su amuk su hena hengalali kari gi no haiba matam da di popular government se lakpa taraga di localize over protest hengal ka doin localize over demand hengal ka doini ai ge MLA chalo wakala ka doini ai gi leader wakala ngasi di kanada wakaluni haiba gi kangau na bamui maduri mathak taranga sai gi asigi president's rule lighting ai dadi ngasai gi ayamba protest ya koi nitai pa chi thekta Imphal dati concentrate to bu ye khoi adana masi puna maksi popular government la agadi laikai da sigi pressures build tarakani Manipur normalcy pami haibai wafam si laikai ge level amu higalakani haiba sigi wakhalon da popular government la agadi institution the access to base yam higalakani haiba sini aina amuksu hiding base
popular government lakpa amasung laktaba haina akhoi na nainari sidi basic ai oiba reading tadi akhoi Manipur gi dignity gi ni haiba sidani aduga masi BJP or Congress si wari sunna nati kari gino haiba matam na ngasai all wine in a new bottle se masi akhoi gi pabung na suya pasana haibi ki ko pabung na hena confident to ina yam pasana straightforward thami aina masira supplement to baje akhoi gi civic and political culture gi chai thakraba phiba mase masidai hengalak tragadi sarkar lising lak honga su akhoi gi punsirol da wakhalak kani haibase ai di thajadaba ada tension lakpoda haizening basi kari no hairagadi akhoi member of legislative assembly singsina miyam da Delhi na pirakpa leader ru yarani haibu gi hendokpa narrative ama puthokpam sange akhoi Manipur se sumaina ni akhoi lehendori base haibagi yam khraba MLA at least 32 zina masi narrative se generate tor khoto ni yam drabada khara man yawak tragasu kun nadi kun manga nadi tor khoto bane ba badu ai du su yam awat phasi u bai tare aduna ai khanbada akhoi gi self respect makhoi MLA singna makhoi creative idea puthokpa critical idea puthokpa center about the mungna ngambagi phikana ngambagi adugumba matik singdu ullabadi public integrity and dignity hingal kadoni hariba maramatuna akhoi small state orabasu Manipur gi political history ji yengoragadi akhoi yamna ikho pongna akhoi Manipur si sini sumaina tawdaba yaroi haibasigi out of the box ki political gesture political narratives MLA maruani incumbent sing tawni aduga opposition gi su makoina matam gi hena phajaba critic tawni aino opposition haining ba madi lai opposition ni critics narrative takhakta na grassroots ta su khara khoi makhoi gi services yohani masidi aina kya u phangde haina hojiki oina ai personal reading da su feel tawi thank you okay Manipur da lengak amadi yam thuna halakpa yai natraga halaktaba yai habadudi only matam lemhoriba thajima natraga mathang thagi hawalpa sida soidana dikhanga gani adubu hujik leiriba situation sida miyam da maruina koi hujik leiriba democracy hata democracy amagi magi asengba through sense through wahan thokto Manipur gi miyam da traga leba asid lehenab gi damakta preserve tawnu gi damakta ngasagi lenga ga mahalak padumadi yamna mathok tare aduga miyam gi dignity miyam gi self respect to restore tawnu gi damakta lenga amalekpa lenga tu lekma tamda lakadori pa ngasagi member sing aduna lenga ki member oigadori pa natraga ngasagi legislative assembly gi member oigadori pa mayam sing asina an open narrative an over vision mayam puthoga miyam bu hena phaba maikirum da let tawdaba targadi khoi jik leba situation asida amada blame tawnarga amukka hena yamna nungai tapa condition atmosphere amada sakhiya bagi othokos numak laigine have so in order to excel or in order to bring about a new change a new narrative and new vision mayamama koi leader sing asina puthok mathok tagani we cannot repeat the same thing if we repeat the same thing then we'll get the same result hai bagi no sadang asigi the Manipur files ki edition se matang chalo sinjarge ngasigi edition se mapung phan be damakta fairness homework por wisdom kana tha panok chari appreciate your joining lona yembir punam nasu ngasigi edition se karam to bi bagi SKTV Manipur ge tongan ba social media handle sing da join tawbiraga comment amadi feedback thabirpa yagani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Reinstallation signing off.